مرحبا جواران بخیر هاتن سر قناة من قناة چیروکه بوه شیرو هیرو ویدیوی ما لسر سوره قرآن الكريم سوره كتاب قرآن الكريم ام که جوارا تفسیر کنن سوره قرآن الكريم كتاب خدا ام که سه سوره هانا جوچه کنیانه نا پر دریجن ام که جوارا تفسیر کن التفسیر و شوره و آیات دوی سوره نایدا دبی چه بکرمونجی یانه چه معنا خود دبی چه مرا ایسون ایه کرمونجا یانه رن نکنه جه فهم که بکرمونجی همه جوارا تفسیر کن تفسیر و آیات نه و سوره نایدا دبی چه بکرمونجی سه سوره ام که جوارا تفسیر کن یک سوره الفلق 5 آیاتن اید دیه سوره الناس 6 آیاتن سیه سوره العصر هاوجی 3 آیاتن یعنی سوره توجه چکاو سوره العصر ده قرآن كتاب خدا ده كتاب قرآن الكريم ده توجه چکا 3 آیاتانینا و سورة الكوثر هاوجي 3 آياتن هاونا سورة توجه چکن ده كتاب قرآن الكريم ده كتاب خدا ده سورة الفلق معقول 5 آياتن امي جوارنا کو بخوینن و امي تفسيري گنده بكرمانجي ده بيچانه سورة الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاسات في العقد من شر حاسد إذا حسد تفسيره و آياتنا 5 آياتن آيات سبتع قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق دبی یعنی محمد را دارند که پیغمبری خور را دارند که خدا رب العالمین دبی قل أعوذ برب الفلق دبی یا محمد ببی بیسین را ببی بلا بون خودی خوکن أعوذ برب الفلق بون خودی خوکن وی خودی فلق وی خودی تشت کرنه دده بلا یعنی جوا شهرنامه بخفرینه 4 شهرنامه بخفرینه 4 شهر هنه دبی بان بلا انسان بان خودی خاکه أعوذ برب الفلق من شر ما خلق مجوا 4 شهرنا یا رب ما بخفرینه نیل بی ها شهرنا ماگینن زرار ماگینن من شر ما خلق قول أعوذ رب الفلق یا دبی بان خودی خاکن خودی الفلق یعنی وی خودی تشتا دکه ده وی خودی مثلا تحاباک نوک امی دچینه دکه عرده ساکه وی حابا دبی ده پارچه در دکه وی حشین ده چه دبی دور نوک دکه ونیم وی خودی مثلا شاو رو و شاویج هاو دکه ده قسم یعنی بروه پاش ساکه دفتله دبی شاو دبی بان وی خودی که وی خودی فلق وی تشتا دکه ده وی الذي فلق الحب والنوى يعني حبا که دکه ده قسم رو و شاویج هفتینه در دکه ده دبی بان وی خودی که بلا یعنی ملت یا ملت یا انسانو بان خودی کن بلا وی خودی فلق دکه تشتا جفده دکه ده بلا و بخفرینه جوا شهرنا 4 شهر هنه دبی مجوا 4 شهرنا بخفرینه یک من شر ما خلق یعنی چه شر دنه ده های لسر و عرده ده های یعنی ایسین ایک زرار ایسین بکه دبی تیاره مجوا شهرنا بخفرینه اید دیه من شر غاسق اذا وقب
من شر غاسق إذا وقب. دبي يعني مجوي شري غاسق إذا وقب بخافينه. وي شري غاسق إذا وقب چیه يعني معنی خود چیه؟ من شر غاسق إذا وقب. وي شري داغه آرتا رو شیوا داره آرتا رو هندو دبي دکوه شوه حتی نیمه یاسینا. يعني وي زماني وي وقته جمعه شیوا دا حتی مه یاسینا هوا وقبه. يعني الهوار وقب بيارتا. دبي يا رب مجوي شري وي زماني وي وقته دا شیوا حتی نی یاسینا تمجوی شري يا رب تما بخافيني نيل بي وي شري وي وقته دا چه دبي زرار مبكي. هاو شري وي وقته دا چه دبي وي چاقه دای آرتا رو چوی آوا آرتا شب دبه وی زمانی داد وی وقتی دا چقا فیروسات سر فیروسات سر عرده دا هنه جراسیم هنه مکروبات هنه هاونا وی چای تنشی دبن مکن دبن سر خاطین پر دبن و زرار بیسین دکن یعنی دوی وقتی دا دبه یا رب یاری تنجمه شری و فیروساتنا ایده وقتی دا چه دبی تما بخافینه یا رب نیل بی یعنی وی شری وقتی دا چه دبی وی فیروساتنا وی جراسیمنا زرار ما بکن. ایدو دیه ایدن باش دیرو آیاتی دن دبی من شر نفسات فی العقد. من شر نفسات فی العقد دبی یا رب جوی شری وان جراسیمنا وی فیروساتنا داغی دکاوه جسمی سین اونا دکاوه جسمی سین هجومي عقد البلغمية ذكن. هجومي عقد البلغمية ذكن يشتى إيسان يعني نخوش بي نخوش تشي بي دار بي. هاو عقد البلغمية جي يعني وك قلعة كنا هاولا بر جسمي سين ودفاع ذكن نيلن وي جراسيمنا تيكا بجسمي سين زرار بكن وجراسيمنا دكوشن. دبي يا رب ما الشري وان جراسيمنا دغای هجومی وان غدا البلغمیه دکن جسمی سینا دبی یا رب تشاری و جرسومنات ما بخافنی نیل بی زراری ما بکی یا رب. هوناجی یعنی وک امین دغای هجوم دکن وک امین زهره اشتا تشتکی باردن و غدا بلغمیه اشتا بکشن کانم سیطره کن سر ایسین زرار ایسین بکن نخوشی ایسین بکن. يعني وقت که به تشنیانه وقت آف که وقت تشنیانه پر سر دکن یعنی وی غده بلغمیه اشته بکشن آرتا سیطره کن لسر جسمی ایسین نخوش بکن. دبی یا رب یعنی من شر نفسات فی العقد دبی یا تجمع شری و نفساتنه و جرسونه من نفس دکن زهیر باردن ما تما بخافینه. تولیه آیت تولیه و پاش دویم و من شر حاسد اذا حسد یعنی دبی یا رب تما شری آرتا ایسان دای من شر حاسد اذا حسد و ایسانی من شر حاسد اذا حسد و چه دبیم یعنی ایسان دای ایسان کی دبینه مثلا پیش دکوه ایشی خورم دبی ایشی خورنده به کیف تشتی خاگی تمام دبی جرا دبی ایسان ها جوی ایسانی ده حسد یعنی دبینه والا ایشی وی رند بیا پیش کتی او گه تشتی وی ها تشتی وی کم تنن را دبی وی تشتی دبینه دای دبینه باشه دبی دفکره دبی والا از زراری وی بکم خیر او که پیش که او که رند بی ایشی وی در بی ایشی وی خراب بکم باشه دای وی توری دبی حسد دبی ایزا حسد يعني صفت عاد بينه دو قوميش نابي زرار بيناك تش نابي حسد بيا ديله بس زرار بيناكر بس دغه اورت زرار بيكر وچ بي مجوي شري تبخافنا يا رب وي شري اذا حسد باش عوض بي اذا يعني حسد بي كه زرار تابك دو كه زرار تابك دبي يا رب الشري وي ماري اورت كه زرار ما بك تبع بخافني يعني هوا بيتوني سورة الفلق خلاص دبي چهار شهران دبی مجرور شهرنا یا رب بخافینیم. اما وارن نکو سر سورة الناس. سورة الناس جی هاوجی 6 آیاتن دوی او سورة جی دوی آیاراته دوی سورة الفلق راته ده ترتیب سوره قرآن دو ای سوره تولیه نونو ای تور تولیه سورة الناس
هاوجي شاش آياتن هاوجي دبيت بسم الله الرحمن الرحيم قول أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاوجي ديسا دبي يا محمد بوني سينكا بلا شبو شارنا خو بخافيني هاوجي ذا شارن. هاوجي سه استعاذة باند که شر کی دبی ما بخافرینه. بعد سورة فلق دا استعاذ که باند که چه شر دبی ما بخافرینه. ای سورة الناس سه استعاذة باند خوده ده که سه جارا باند خوده ده که دبی تجمع شری ایسین بخافرینه. شر کی یعنی هاوجی شری ایسینه. شری ایسین جی ایسین بکه سه ضرور بکه کوانه چه بکه. هاوجی عم بخينا بسم الله الرحمن الرحيم قول أعوذ رب الناس. قول أعوذ برب الناس بون خدي ناس دكي قول أعوذ قول أعوذ برب الناس مالك الناس يعني مالك الناس وإله الناس دبي يا رب بون سجر بون خدي دكي دبي تجمع جفي شري بخافني كيان شري شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دبيت تجمع في شري بخافني يا رب. هاو شراجي شريوني ام بين الذي يوسوس في صدور الناس. كيان شرا شتر شرا ويوسوس في صدور الناس وي شري إنسان دم بين خدا ما بين خا عقلی خدا دفکره ولا اگه چو مثلا شبکه يعني مثلا ایسانک دبینه شغلی خواهی ایشی خورنده کیفه پیش کردی ما بین دلی خدا لوی مری دفکره دبی ولا ایشی وی مری رند بیه پیش دو چویه در بیه هوا خیر پیش دو چویه خیره پیش دو نه چویمه آرت ما بین خود دلی خدا دفکره اگه شبکه چناگه يوسوسو الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس. هو شر الوسواس الخناس. شر الوسواس الخناس ما بين خو وعقلي خو وفكري خو ما بين خو بس دفكري هيك تشبكه الوسواس الخناس يعني وسواس دبي كي تشبكه تشدا كي تشوبي تشودا بي شوي خيرن بيا امرن بيا انا بيا ده بيا ارت دفكري ديرا الذي يوسوس في صدور الناس. هاف شعره باشه دفتله چه دبه دفکره ولا دبه اکه زراری بی بکم هوا که خیر پیش داره ایشی ویرن ببه امجی الفین مومه بلاوجی وکیمه ببه بلاوجی پیش داره و چای آرتا يوسوس في صدور الناس. هوا داره چه دکی آرتا و وسوسه ویرا چی بیه داره دده پیشه معلمی وی پیش دو چیه پیشه وی معلمی وی اوستی وی هوا پیش دو چوی وی مری جمعی دو شغله کار دکه ایش دکه دبه والا هم مری هانا وی جمع تا دو شغله هوا دزیه تا دکه هوا نا شغله هوا داره خو دکه هوا ایشی تا پیش ناخینه تا زرای دخینه هوا نرنده هوا نظام چیه یعنی داره فسادی وقت دبل پیشه مری کی دکه وی مری وی سونی دم جمع شغله وی شی خورن يوسوس في صدور الناس داره وی وسوسه وی تشتی نارن وی زهره وی تشتی معسی ویر عقلی چه بیه بس وی خرابه که زرار وی که داره جمع وی مزنی وی مریدن اشته وی مری بقاوتینه پیسی گنده پیس ببه شغلی گنده خرابه پیش نکبه في صدور الناس داره يعني مزنی وی را داره صدور الناس جر يعني مزنی وی مزنی زرار کنه به وی مریدن بکه وی شغل بقاوتینه مثلا داره پیش مزنی وی دنده که هوا نارنده هوا ناشغل هوا وی بقاوتینه هوا يوسوس في صدور الناس شو مثلا معناه وسوس في صدور الناس في الدنيا ديرا من الجنة والناس من الجنة والناس وياك جورجي إنسان ها مثلا بدزه و شرطیه دا
اشتي كسب نحاسي داري زرار بتاعتك يعني جني بشكل جني يعني وقت تشكي فاشرتي كسب لو نابيني بدزه وقت دزك داري بشاف تشتكي بدزي ببي كاسن زون بورتو كبري بدزيه بشافه كي دزيه وبري بين حاسيش تاك شو زرار بيمريكا يعني معنى جنتي والناس يعني بدزه ومرني بدزه دفاشرتي دو نابيله كيا داري زرار دكي ليسين دبي أرى بشتات الشاري ومعنوجي ما بخافني هو الشارني جني من الجنة والناس وانا جني دشغلا بالشاف بدزه باشرتي كاس نوبيني وانا مثلا تولدي تشتادو باشرتي نين خيون ساكا إزراري بيسين دكان تنزوني كيواكريوني هوا إيسوني جني يعني جنتي والناس يعني في تونيجي تفسيري السورة الناشي في توني خازبي يعني سارقي يسينا شاري يسون بيسين دكيا دبي يا رب تجوا شارني و مرني في تشتي دكان بزروري في توني مرا دكان تما بخافني أما نقول وارن سورة ناسخ خلاص بي أما نقول وارن صار سورة العصر سورة العصر عايش سي آياتن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر سورة إن إنسان لفي خسر ده سورة ده آيات أو آيات سبتا آيات دير آيات سسير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني سورة العصر سي آيات دبي سورة سبتا بقول سورة عصري آيات سبتا والعصري يعني خدي يعني سين دخي مثلا خدي سين دخي والعصر يعني سين دخي دبي إنسان إن إنسان لفي خسر دبي إنسان إزرار ببينه بشون كابه جهنم كابه إشي خارد نابه بيس ببه دبي لأنه زمانی خدا نعيشه يعني دوی زمانی تیدا نکنه بعيشه پیش كابه رن ببه بتشتاب علمه بخوندن بعلمه زانه به چیه دوازه تم لشون به تشتكي نعلمه تشتكي چه نکه تشتكي پیش دو نبه تعصری خدا یعنی جی تیدا وقت زمانی تیدا دعیشه نکنه پیش کبه يعني گرک ایسان دبید عصری خدا بعیشه دکیجان عصری دایه ده پیش کبه بخوینه بعلمه هر تشکی زانه به هر تشکی چه هر تشکی درخینه يعني حياته إنسان رن بك يعني والعصر إن إنسان لفي خسر دبي يعني إنسان دوي توني دوي أوي خود نعيشه زرار ببينه بشون كاويجي نارنديوجي بكي ده جهنم يجي كاوي دبي إلا إنسان باشه دبي إلا چارتش دا بكي خلاص به جنات كاوي إشي خيرن به بكيف به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني چارتش دام کی جانه خلاص به إلا وی إيساني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيساني مؤمن به وتشتي صالح بك تشتي رد بك وتواصوا بالحق بحق بقره وبالصبر بك وچارتشنا بك خلاص به هاونو إلا دبي الذين آمنوا إلا الذين آمنوا يعني إلا وإيساني إيمان خوب خده هبه بكتابه خده هبه طبعا دا إيسان إيمان خوب خده هبه يعني ايكي بچار پنج تشدنجي ويرا هبه يعني تاوله چار تشدن پنج تشدنجي هانا گريدا اينا إيمان خوب خده هبه إيمان تاب خده هبه معناتو گرك إيمان تا بكتابه خده هبه برسوله خده هبه ملائكة خده هبه بالقضاء وقدر هبه بيوم الآخر هبه هواش يعني اوه شرط إيماننا معناته دبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا أنت مؤمن معناته في تشنوجي تكي مؤمن بيجي وتشني في راجري دوي والعمل الصالحات تمؤمن بيه قالك تعمل الصالح جي بكي عمل الصالح تشتيرا بكي تشتي فيدا ليسين دبي بكي تشتي تشخير جي سين روكي واري هابي تشيكي بيديه
تنارندیو ناکه ت ایسین ناکجه ت ایسین خارو ناکه ت ضروري بیسین ناکه تشتی خیر رند های تل پیشه ایسین بکه تج ایسین حاسکه تجگیو حاسکه ایسین گی حاسکه یعنی هوا یعنی عمل صالح هر تشتکی رند خودش روزی گرک دبه تبکه هر تشکی فیداج ایسین رایا یعنی های تبکه و تشتي نارنجي ناكي جي دور به يعني عمل صالح هاف تشتاير تشتي بكي تشتي تمرن بكي ايه سسيجي باجي دبي والتواصل بالحق والتواصل بالصبر تواصل بالحق جير كتابي قرآن دكي دبي كي بي كتابي قرآن هاري بي شوري خدي هاري بي امري خدي هاري خدي دبي چد كتابي خدا تيوي تشتي بمنشيني بي هاري هوا یعنی معنی تو به کتاب خدا واد گردان تو شور خدا واد گردان تی خلاص به تی جنت که بیشالا به خدا و تواصل بالصبر جی یعنی تی ایسان کی صبر ترها به چه سریتا تکی به الحمدلله یعنی چه مصیبه به چه رند بی چه خیر به چه شر به یعنی دوی دنه دو تشوبي تم دقالك بي الحمد لله حمدي خوش خدي رو بك يعني صبرت هيا تزاني چه دبوية جو خدي دوتي سريتا خدي يعني خدي تا خلاص كي اي تا خلاص كي خدي يعني تي تم بون خدي كي يعني صبر كي بتارها بكي چه مصيبه بي تي إيسان گرك صبر برا بي يعني چه تر مصيبت بي يعني خدي نكي ناخوشيك بي کشتنک بي مرنك بي چه ایشیانه واری سری ایسین گرک صبر ایسین رو هبه یعنی تا تولیه ای خوده تا خلاص که گرک تبه الحمدلله هوا یعنی معنی صبر یعنی ویتونی السورة العصری ما خلاص کروارم یعنی تفسیر خو ویتونی داده وکی امزانن وکی ام پی عالمینا مجوار تفسیر کر ویتونی و دیسا تولیه خوده زانه مشاش کرده دبي مشاش كري بيجين يعني مشاش كري بي رابط المعاف كي دي سو تزوني توليه يعني وكي هم زونن مجوار تفسير كر بيتوني يعني خالص دبي تفسيري واسه سورة مجوار تفسير كرنا إن بمينن دخير وخوشي دو إن شاء الله رو ندن وقت ندن همه سر سورة ندن دانكن تفسير كرن سر که روک ناتش نو تفسیر دان کن یعنی حوال دن وارم یعنی بیتونی یعنی ویدیو ما بیتونی خلاص دبن این بمینن خیر و خوشی دو ساعتا و خوش بیر مکن لایک و اشتراک و زر جرس چیه و زنگلیج به حزین نمار لیخینن این بمینن خیر و خوشی دو ساعتا و خوش خاطره و